Ready ya? Oke, silakan Pak Ustaz. Baik, kita mulai. Anda Salma Hamidah Fatin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Alhamdulillah, soal pertama selesai. Soal kedua baik-baik ya, fokus. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. الحق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم إنهم dengar nanti ikutnya setelah saya. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون
يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Alhamdulillah. Soal kedua selesai. Satu lagi, perhatikan soalnya. Soal terakhir. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Ya, Sadaqallahul lupa ya nak? Lupa tadi ya? Terakhir ya? Oke Pak Ustaz, kami silakan Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah saya senang bertampil anak kita ini ya, mendapati ada beberapa hal yang disampaikan. Sebenarnya sudah hafal ini kan, cuman harus memang lebih teliti ya. Seperti di ujung tadi sekarang bahasa Bel, ya'lamun dengan ya'malun beda nah. Jadi bacanya ya'lamun, padahal ya'malun. Dua kali Ustaz ulang ada apa. Kemudian jangan dipotong itu nak ya. Abaika, waktu ngulangnya jangan ika berapa kali ika tadi kan? Tidak. Di situ adalah wa ilaha abaika ya. Nah, jangan ika diulang, nggak boleh nak ya. Itu salah, itu menyalahi arti. Abaika, bapak kamu kan gitu kan? Nah, itu satu. Kemudian tadi juga ada mengulang ilas sama'i fasawwa, jangan diilah. Nah, minimal dari Tsumma stawa ilas sama'. Nah, gitu ya, jangan dari ilah itu kita ulang. Kemudian masalah tajwidnya juga nanti masalah undang-undangnya kurang ini tadi yang mentar ya, itu ya. Kemudian temponya pertama udah pelan tadi, pas masuk soal kedua apa tadi itu buru-buru dah. Nggak usah dikejar nah ya, santai aja ya. Baik ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz Juni Mahani? Ya baik, untuk anak kami Salma Hamidah, pertajam lagi hafalannya nak ya, kuatkan lagi hafalannya, sering diulang-ulang, mana yang kira-kira kurang tajam dipertajam ya. Misalnya ayat-ayat yang sama kalimatnya tajamkan lagi hafalannya, sering diulang. Untuk nggak dapat tadi wattaqu yawma ya, wattaqu yawman la tajzi nafsun, kita larinya wala yuqbalu minha adlu, satu lagi wala yuqbalu minha syafa'ah.
ayat-ayat yang sama diulang-ulang sesering mungkin. Ini tadi ya'malun, ya'lamun itu dapat bisa bedakan nanti. Kemudian masalah gunnahnya tadi ada catatan Ustaz di soal yang pertama, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada 3 kali summa di sini. Jadi nanti gunnahnya didengungkan lagi ya. Didengung, sempurnakan lagi, udah dengung, sempurnakan lagi dengungnya ya. Saya kira itu ya, nanti dipertajam lagi hafalannya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ananda Salma.